Issiq hamon emen bugün de issiq. Yok yok salgın idi. Başta salgın idi mi? Hem Ee, 17-nji mine şul gana gün 24-25 gradus idi şul künne. hmm, Hem ýary indi ne? Gingiz kyryndan ýögürebiz indi. Dingiz boyundan ýögüreşek biz dingizden jiller isejek dip nitken edim. Ýok, bir jil de ismedi. Hem bu marafonyň Kobe marafonu soňunda 37-38'lerde anda otoban ee, magistralga küterileými? Niye küterileýindi? Küpürge toba bir gaty küteriliş bar anda şundaýmy küterilýär. ee, Şunda küterilgeç, şu küpürge kirgeç birinçi tapkır 40-njy kilometrda jil isdi. Yendim ne bilen sular gittim indi üstüme şunda issi boldy. Bu hazır menim personal best dip atalaýyndy. Şahsi iň ýaxşy derece diýlermi indi totarşasy nişeganyň bolan. Personal PB diýip eýtler indi. 3,5 bit indi menim. Hazır menim maksatym şol personal bestden ýaňa personal best ýasagy indi. hmm. 3,5-dan tizirek ýögürge etdim. Ne şiratdagysy hazır Kyoto. Şoňa hazırlanam. 2 ay bar. Taýany giresigmi? Ýügürem hazır 6 gün ýügürem. Otnasyna 6 gün ýügürem. Bir gün ýol item. Neçeşer kilometr giresim? Ortaşa 10 kilometr ýerge bulaýynam. No, otna ortasında 8, 10, 15 Hmm. item indi almaşdyryp baram programmany. Hem otna uzagynda 20, 30, 40, 50, 60'a kadar şulay. Oo, neşesi. Biz bit hali hazır bilen noýabrda iň ýaşy wagtymy hazır Ýaponiýada. Alsy tawlarda ýogalyp ýörim, min marafonlarda ýogalyp ýörim. Biz bu Ýapon ýangylyklaryny wagtynda düşürebizde. Jumga düşürüp barabız, lekin kuýuwy gana bütünde miňa kalap bitdi, montirować etdi, montajlaw. Şoňa soňaryp şaýyndy. Iň tygyz wagt biziň hazır. Toktaly, men bu mikrofonu alga goýýym häli. Mine bugün ime Mhm. Meze haberden başlayalım hala biraz. Noyabr ayında Japonya'da bolalar bağçası hizmetkarları polisiyaga oyak kiyimi kiştesinden 15 oyak kiyiminin yukka çıkığı turunda haber ettiler. Bu 10 bolanın oyak kiyimi yukka çıkkan. Bu 15 oyak kiyimi, lakin 10 bolanın oyak kiyimi bulup çıkkan. Hem bu vakıgada oyuruşa seyir nerse yugalgan oyak kiyimin köpçülüğü bir paragına yugalgan bulgan. Bir paragına urlangan. Koy bir 15 ayak kiyim bulgaç, koy birleri parlap tawurlangan bolgan indi mi? Nişek tura kelgen. Ee, İkinci günü tagın 3 ayak kiyimi yogalgan bu wakygadan soň. Kalganlary idenge taralgan. Tarmar kelgen indi bu ayak kiyimleri. Bolalar bakşasında işlewçiler qorakny taba almagaç, ayak kiyimin kim urlagan görür üçin polisiýa kameralar urnaşdyrgan. Polisiýaga habar etkenler indi mana. Hem kameradan ni kursinler? Gaýply kim? Bilesinmi? iyi. Güzel. Güzel. Sası güzel. 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 Miýanyň nilerinde şagardym әле менә. Güzel, min şunday tege hayvan isimleri hem gorangymy? Bizde mine bir kende gene miňende tavuğa. Miňende de indi maşa bilen aýla ýoldan bilesin. Türlü Eýe. hayvanlar şirýende, bulan da şirýanda, tamyky da şirý, şul sası güzel de şirady indi. Şonda bik matur indi ol. Ekamat matur. Ondan soň şunun erin iske çürse, awulda bitin şunun tavuklaryny urly ýedi bitinde bit. Eýe. Eýe. Mine de tutungan eken hazır. Ayak kimlerine tutungan eken, eýe. Menä bu güzel imi güzelniň nilerinde garadım әле men. Şu warşa kören eken. Kören. Şu warşa bitinde R harfi bizdäki Z bitinde. Bir eken imi? Biziň menä şoňa garym men biziň äýemne hayvan isimleri, ulan isimleri bir bulamna. Şu başlar bilen. Şu kızık. Türkçesi gelinjik. Azerbaycanca da gelinjik eken. Kazakça küzender eken. Birimi? Küzen. Küzen. Hem Kırgızca biraz ikinci orus şişkandar. Tышкан kebek emi. Tışkan köpeginde orus şişkandar iken isimlerimle. Kebraharında barmakçıyım Tanigava'daki yoklaryna. Tanigava'daki söyledip bitindi. Anda bir benim barası bir marşrut var indi 25 kilometrli. Şunu barası kilgen edi indi. Şunda tünde ben gittim özüm menem. Hem suallarga dip tuktadım da indi
комбинига чыксам ушул каты жил инде мене эле остагына ушул каты жил менен барып болмой инде нерселерге инде мене 25 километрдин мындай жил күнү буюу ушундай жил болса барып тынчтык болмой уйладым да нерселерге инде мында катып келдим бит инде мен айтам нерсе иштейм дедим инде итте ошондон яңадан тиги баштан элек барган Акагидаки деген тоого мындым. Акагидакиден сүйлөгөн эдим бит инде. Әйе. Ушундай матур көлү бар инде анан храмы да бар шунда. Әйе. Велосипедистлар менен деп сүйлөгөн эдим ушул тигиниден серпантин жолларынан. Шул тоого мындым инде бик тиз болду инде ал. Шунда барып башта кондум, туктадым да эми станциясында бир аз йоклоп алдым. Эртеңге катты кийинде эртең менен мындым ушундай 3 саатта битти да инде ал. Жеңил бит инде бул. Мейден эсе эшлейм инде хамда катып 200 километр килдим. Токиодо арлап. Излейм инде кое барам экен койса жилсиз жер мейден жилсиз тигиндереги жил бит инде. Жилсиз Әйе. жерге барайын деп изледим да бирок түгел тагын Хотака деген тоо. Бу да 100 тоого кирейт инде. Элек мен менген бар бир тапкыр. Яңадан мәйтәм туптур әле шундый матур кишинекен фотолары килип чыкты инде. Шундый алтын күз инде, алтын. Ох, мәйтәм точно шунда барам. 40 кына километр шул Акаги деген таудан шул Хотаканың тауына инде. Шунда Әйе. бардым. Шул Хотаканы сөйләп китим инде бүген. Ине Камимачи. Ох, шунда кадар бардың машина белән. Шунда бардым. Тагын да өскөрәк барган идем бит әле. Шул Танигавадагы тагын да өстәрәк. Шуннан кире төштем инде мин бу якка таба инде. Җилсез яккарак таба инде. Мәйтәм җитшер микән дип киттем инде тиз генә әзерләндем дә китеп бардым. Менсәм малай шундый менә октябрьдә әле беренче тапкыр күрәм шулай. Әле бик өстә дә түгел инде. Астарак яфраклар имән суык булган икән ул көнне. Җил һәм суык. Суыктан теге ни Катыргамы? Тәрмәле сыккы төшеп, шул коллар катканнар. Әйе. Мухио дип атала. Бу жихио дигәне дә бар, мухио дигәне дә бар инде. Мен мухио дигәне шул сыккы, сыккымы? Шык. Шык та түгел инде. Сыккы дип әйтәләр буга инде. Татарчаймы? Сыккы. Сыккы була микән? Оппак инде менә бузланган ниләр. Бузланып катканнар шул нидән. Һава Нидә? торышыннан Яфрак инде. өстендәме? Яфрак өсте Яфраклар, булган. яфраклар шулай бузланганнар иде, буз. Нәрсә дип атала микән? Белмим, яның исеме. Мухио дип атала инде мен. Әйе, япончасы аталды. Япончасы мухио. Yani карадым да инде. Татарчасы? Менә татарчага куеп карыйбыз. Переводчик менә мухио. Әйе. Нинди переводчик кулланасың? Кыш бабай дип чыгара. Нәрсә дип чыгарыр? Google переводчиги кыш бабай дип чыгара. Кыш бабай, кыш яфраклары дейик инде. Тукта, төркчәсе нәрсә иде соң әле аның? Турецкий. Кара кираги. Мисал кираги. Төркчәсе нәрсә дип чыгара? Менә кырау. 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 Кырау, әйе. Кырау, кырау. Кырау, яхшы. Ни бар монда, менә монда, әйме? Менә бу сүзлекне кулланам мин. Яхшы, әйе. Татарча, төркчә, татарча дигән кырау. Татарча, кырау. Төркчәсе кырау. Кырау төшкән диләр бит инде, әйме? Кырау төшкән. Русчасы Кырау düşmek. була микән инде? Әйе, төркчәсе дә кырау düşmek. Шулай бар. Кырау төшкән. Чынлап кырау төшкән. Бузланган ул, буз. Бузланган инде яфраклар шундай кристалл кебек теге яфраклары коелган агачның ботаклары прям кристаллар кебек инде шундай тора иде инде. Бик матур инде. Әкияттәгечә бит. Әкият кебек инде. Әкият кебек бит инде. Әле октябрьдә бит әле, октябрь ахырында инде 20-сендә. Әйе. Шундай. Шуңа шаккаттым инде менә. Әле бер генә көн Рәсем. куермын әле. Моның бу рәсемне алдагы рәсемне куйдым ни өчен? Мосын 2020 елда ук барган идек бу тауга. Икенче маршрут белән. Каваба дигән чаңгышу комплексы бар инде. Шул комплекста менәсе инде. Кыш көне бу Хотака тауынан шул
Şoňgy şu kompleksinden gana binerge bolar. Başga marşrutlardan ýol ýobuk bolar gaýyn, diými? Eýe. Çünki şu şoňgy liftine oturup bineseň başta. İyi düşersin. Eýe, Şup düşersin. eýe. Ben şundan men deminde, oýak oslary da biraz gotgan şekilli ýeýdi. Şeýle krawny gary mindim, iskemini gitdim. Нормально. Эмне олдан менгени biz şu kışkını mengeni deginde. Şu Kavaba Taňgy şu kompleksinden. Ondan mengende mene şunday appak ul fevralda edi. Var alanda ham bir iste goldy. Şundan düşkende şaýdy baram indi. Gorşagy kişiler kileýin diými? Gorşagy kişiler kilem. Şunda bir aşypka indi. Bir hota jiberdim. Kişilerini ütkärgende mene bu iki ýakka tuktara gerek. Emin bu ýakka tuktadym indiňmi? Bu ýakda tuktap turam indi mene. Meniň ýoluna indi. Bular kişiler mene utsundy indim. Tuktaganda tiýakka tuktara gerek. Mene şunu bilem indi. Mene praktikada bulmagaç, eli ul wagtda 4 ýyl elegende, eli bit praktikada ýok bizinde. Eýe. Bir zaman düşüp gittim şundan tegeri şu tawdan. Git Şurada ana. ýol berem diýip. Eýe. Nädem men haýamydan goýa hady baram eken dedi. Kaya kadar tegerim Goýa mikeyin. hady tegerim indi. Şunda kutlarım uçtu indi. Mene bu işkine de qaylanırga uspela. İşkine de qaylandım. Ha, benim Yetişti. kolumda lidarup bar idi tege. Lidarup Eýe. buz yaratırgan. Eýe. Tutunup kalırga. Şükeş. Şu keş eýe. Şu şükeş bilen men şaýtyp kozap kaldım indi nege indi koray. Şunda tutunup kaldım indi. Ulem dip turam. Kutkardılar mı son? Yardım ettiler mi? Şığırga. Nasıl gittim indi özüm mendim. Korkunuş mi? Eee, Şu hotaka digeşinde gelmeyen şu iske düşe indi. Yari yakşı nitken değil mi? Yaxşı ders buldum ya. Yarı bir yirakta gitmedim. Yarı kolumda şol lidarup buldum. Tez barmaska kerek indi, ekrinlep, iplep kine. Hoşuk Ama neşe. Yuguruşlar da bar bit alan değil mi? Tavga kelip yuguriş. var türlü kişi var. Düşken kişi mine tirgan kişini ütkärege tiýiş indi. Şunday zakon bar indi tawda. Düşe duran kişi. Tuttap turga tiýiş. Etiger Ey, mine tirgan kişi gidip ene. giteýin. Ey, otup gide. Dürüst, ey. Şunday. Privilegiya minüşü de indi. Ey. Şoňa Dürüst. görä minde çy baram etinde, çy baram tukdym indi tigilerini jiberige diýip indi mine. Ey. Şunday hal boldy indi. Bir Aha. ýoklugyna dürüst butadım. Şunday appa ganda häzir de indi. Bu dünýä rakrayanlar bitindi bular. Appa qar indi häzir anda. Ne? Bağında Akdeme bak şu küptenden, oktyabr ana indi başlandy. küptenden kış. Ýeri Küptenden kış. oktyabr ahyryndan mene men bardym bir oktyabrnyň 20-sinde şol kiraw düşkenden soň başlandy indi. Kış.